nebichi ebitakakozebwe nebichi ebyo kutekateka mu government eine kukora omubwire bwo misho katubanze tugambe ebikozebwe omu ndogwa west ayi turi kugambira hatiya twaba twine sub counties ina hatiya twine sub counties 8 buli sub county yona erimi igwaliro buli sub county erimi ishomero twine ambulances 3 ibiri ezemotoka n'izindi ibiri ezamizi twinina twine enkuto ziri kuza kwombeka enkuto ogwa Katunamuko ogwa Lake Bunyonyi oluturaze kuba turaronchinga omuregi wikeri kuza kwisha PDM eri kugenda na mu misho okajja kwa bilioni 8 ezamaka amakakira mayisa twine amaka 18 ezatandika kugira kutunga PDM so turi kugenda misho kandi nibyo bitwegekerere okukora okukira munonga kureba ngu free education yaba implemented kureba ngu twayongere sente mu PDM abantu bingi bazitunga okugira ngu twagumizamo okureba ngu health services especially kugira ba doctors health centers okukira munonga kitwaze kwegekera mu tamegeri kuza kwija n'entasa y'abantu ekyakabiri okurangwa free education yazankahe ya agenda mission PDM policy development model amwe na free education kandi omubyo mu misho ebyo kuteka mubyo misho turi kuza kumaliriza okwombeka orugudo rwa Katunamuko muko Kamugango cyo twombeka orugudo rugwaza kutandika Kabale turenda ngu tukole namani okureba ngu okwegera busha kwaba implemented ejo policy kwa kitawo turenda gukora namani okureba ngu ba doctors twababona baza health center series turukora namani turaza gukora namani okureba ngu na za fere zintu za ija eza Lake Bunyonyi kandi okukira munonga no kugumizamu obusinge obuliho